Kuthiwa le out lo mjida lo nimbona la esithombeni una 22 owaseZimbabwe yabo futhi ube nakumisa imoto emgwaqweni khona la egol ngoba izinto ziyenzeka la mjipha ube nakumisa imoto emgwaqweni yabo acheke yonke into ekumele icheck uyazi vele ukuthi ngeke ngayitholi into wrong athatha ama bribe. Umbuzo wami uthi uniform wayithola kanjani out? Niyabona yini bafethu ukuthi nginabantu noma kunabafowethu abasebenzayo mhlawumbe bagcina belahlekelwa noma begcine uthola ukuthi umuntu washona kabuhlungu mfethu lo out wena wathatha uniform ufuna ukuzosebenza hayi bafana bakithi hayi selibone ngempela akigoli manje hayi bafana hayi lo out ubanjwe yabo since ebanjiwe angazi story sakhe sithini kanza kwethu yani ngitsheleni ngempela ukuthi umqondo shothi egoli nje into nje ezokuphilisa wenza yona hayi bongani zakwethu kahleni ayini commenteni ngizuvula ngempela malana nalolu daba.